Ko ne smije na prekidani post? Prekidani post nije za određene skupine kojima može imati kontraefekte, odnosno učiniti čak i štetu po zdravlje. Prije svega to su osobe koje imaju bilo kakav problem sa štitnjačom. Osobito ako je u pitanju hipotireoza i ako je ona farmakološki regulirana, znači ako pijete lijekove za štitnjaču, intermitentni post bez nadzora nije tehnika za vas. Dijabetičari. Prilično je samo razumljivo da ako ste na inzulinu, dijabetes tip 1, da ne bi trebali ići na intermitentni post. Ali, evo, nije zgorega za napomenuti. Kod dijabetesa tip 2 postoje određene koristi, ali i to nemojte provoditi na vlastitu ruku bez znanja liječnika ili upućenog nutricionista koji će vas voditi kroz cijeli proces. Hipoglikemija nije igra i može biti vrlo ozbiljna kada govorimo o posljedicama. U ovu kategoriju možemo staviti i trudnice. Dakle, trudnice pod razno ne smiju ići na intermitentni post jer je trudnoća vrijeme kad zapravo brinemo o zdravom ishodu, zdravom porodu, a ne razmišljamo o dijeti i o skidanju kilograma. Tako da je to nešto što treba prepustiti liječničkoj skrbi i nadzoru, ne pokušavati na svoju ruku i probavati intermitentni post. Isto bi trebalo biti samo razumljivo, ali da napomenemo, važno je. Postoji i druga ozbiljna zdravstvena stanja koja obuhvaćaju manji broj ljudi, ali da ih sad ne nabrajamo sve poimence. Prema ova tri shvatili ste ozbiljnost, dakle ako imate bilo koje kronično ili akutno zdravstveno stanje koje je ozbiljno ili ste na lijekovima, nemojte zapravo pokušavati na vlastitu ruku raditi post jer to može imati ozbiljne posljedice po vaše zdravlje. Posebno ako ne pazite i ne brinete o dobroj hidraciji. Koja je razlika između prekidanog posta i punog posta? Nije riječ samo o intervalima u kojima se hranimo ili ne hranimo, riječ je i o načinu funkcioniranja tijela. Prekidani post je način primjene modela ili tehnike dijete u kojem ipak u jednom danu unosimo hranu, dok puni post znači 100% suzdržavanje od hranjenja. To izgleda otprilike ovako. Dakle, ništa vanjskih kalorija, nema unosa hrane izvana, nema hranjenja, nema obroka, ima hidracije, da to ne zaboravimo. Kod prekidanog posta biramo interval u kojem se nećemo hraniti i kada zbrojimo spavanje, interval hranjenja idućeg dana, onda dobijemo jedan lijep komadić posta, ali on nije nikad u jednom danu. Ovo je onaj prozor hranjenja. Dakle, 2/3 dana se ne hranimo, dok 1/3 dana je zapravo ostavljena za unos obroka. I to je prekidani post.